ye de Akoma de me ho pa na mo se Yesu adom nso me ho ye pa na ye mpese obebo udin ye mpese obeche ye bebi a wo na emom wadaro mo waware emfie seni mention say this month you 6 years saying 6 years okay eni emre ni bi wo ho ebe ba reverend si we ye nyame ani ma de ketua bi nti erade be ye wate yo ebi mba ye kra ana eba na asai ibu aba 3 days bi 5 days na say asaba na say aba na say 18 power chopa 6 years ni mu no wo hwa aba be sen e na asai nta so be miensa okay yo na ansa na ye be pie akwa abonten sese nyankofo si ehwe wo no wan kasa no ene wo kunu mu ntam sese bio eba na asai no aware ni mu no sen na aware ni mu titie me kasa de ni kunu no de ye ni problem dia se ye no pa ya na ya na bisu ayebo me na ya na di be ya na mabemo wabemu abu but ya na mi kunu na wa se me nkora se nyame beye okay yo yeda se pa se fie no be ma no ma wo pressure na emba say no be ma na busuafo so esan se oba wo ye a de bia oba na asem wo no ho nti be ma na busuafo e na ma pressure me pa cho be ma na busuafo so sen na ho nkomo no esitie me ma na busuafo no nyina nyankopon de mo nyina se bia ko kokuru ne ko omukuru mu ho a Akoma nyame be ya ho bompai ho bompai na nantesi sa no mo beka na bontenso wo aha ya ansan ye be kwa bontenso fo me pa cho o fra nyame ana o kwa asori yen starting fi asori ho no sai na asori ho fo no omu hu wa omu siye ansan ya ba bonten me hya ne nketinketi ne die pie okay so you be tire bia so no bia okay ne ba so le bia no kwa so no ana so bia ya nyame be ya okay nyame be ya nti asa bonten so bia ko ya bia bisa no me be tire aka so no ya no bia tire ene o de otiri ye papa ene yambra abonten so fo no ede esa na o mo ka kirew ene ni be na ya ye de hwew se ko te bia na ka se bia last years na me be family bia me ni fi ka kire me so na me to body na me so ante so so o no we tell you bia on to aha pa cha so dey ase me to body to body na me so ante body di so no so to body di so me ana ba ku jon so no we tell you bia on to ewrade nyankopon eti ni na ni bia me ko di bi mo so me so na me bi ni trash etire ya de tena mama na saba adisi mama na so we dey explain wan ka say you mention eti sa eho na ede na ye wo sa moment na mama ne ka sa no na mi sigulu mbat me na ka say wala den kasa ewrade nkasa na wetu anamo hospital sem ana obi mpo mefa sese bi o mi du ko ra ba bi na kwaje ba ene sa pressure no eno so say na eno so sitie hospital there bakwa ni problem bia so se be ni ho gidi bia sa okay problem o mama we do na o da so a we do na no abre abi bi do so bi be tro de bi be ka ko je dru ni na ya na so wa pa be se na ja me nyame pa ben yo ko so kwa di ko kan yan sinam ke me ja me nyame ni ko ba bi abi onko be na wa chini pa wa hu ya no ke problem me de so so ni baby bri so be ne enti ahin sasa na onim o be tro mpa be bi ye program o be ko bi okay ata se na on ko mu tu powder no me pese me body o mu tu powder no and dey on ko okay yo enti saade we eden asem na obeka kire omo a omo tenetiri omo nsa te se de maami ka kire wi se na woni hwan mu na ekwa akodi no che se wonwo ye sabio enti no ye ntomaduane so mame eden na obeka kire omo a omo tie ye no esan se ne ye pese esua de ne sesan ya dwen free eni amebi ho ye meka kire omo tie ni se the problem ni na ko tole bia ni easy eyo ko pa
ba ni ni no me de ni ni se dinamia kana na me he ni se kana me am dinamia kana na me he ni de mo nsam oye atese tese ko ba bia wa na dentre bia wa de ko yeso na ma tin bom pai yeso ni na o ba yeso so na dinamia na tese o da no medano ni an kasa dia sana me se le dia se no because sa e ba na tie di bia ni se du atese okay ada bay apart from mami die ya o ka say na meto so kra no ho am na ekwa akodi no obi so aka asem ya bia kire wa uko ofie usui ebisa ho questions ebisa nyame question ami de sisa wo ka wo ni akwa wo ni ya ni free of ba akura na no wo begrebe no ani be ti ya kan so ya dia twa mo wo bi na so atase na ni akwa ni tutu ntu ani be ti ya kan o wate atase aya o ka bibi ti sese ta aseme peduma ye ne pa ade ne pa ade na wa bla 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 na bla 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 si yo di ade ni sikaye atase ani be kan be na o wate atase ana bandu bi ba si ni ya ade to na o pe ye funi tira pan atase ni bi ti ni kan ko bi ade ko bi ase be diska enti ya na wasa wo ye na ade peska de ko atase be dia ko bi ya be diska atase esa wo kasa bibla tese mi de me anse ma gya me nyame o gya me na be ko ma me nyame na ne be ko ma yo na se wo hwe wo fie na dia agidie wom se obetimi a wo nyini ko wanim kakra wo ko nanim kakra pa be say 47 no na se kra me hu obi 60 years kra na wawo enti se na wo dia amanyame no me hye wo kran gidi why there is a miracle na Reverend Promise aka no there shall be a miracle me say me moto amedinam it shall end in praise it's also fashion wo kran say it shall end in praise why na se na wo se wo nko ba bia biom na wo twen nyame no nyame nara ebeye na ye nyina ya bejaw ya koda nyame ase why ti ye da pa say wie wonso woni yen ache wakosem e wo sa topic here ye discuss here e mo bi mbu wabem ntie de obi beka wo to na ose wo nko na wo kodi nti won to so a ento koto ba bi fufuro why yo mate me da se yes ya dwe ni ye bubu nu egu ya so nche se ye kase ye tie de nipa beka kura mu a ye be wu kura sa na nyakopa aton sa afre ye ai ene ye discuss pressure ye de ma ye nuanom a